mu buryo butari bworoheye umunyamakuru uwo ari we wese wari uri ku rukiko rwa Nyarugenge mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'uwamamaye nka DJ Toxic. Uwabashije kumubona igihe kinini ntibyarengeje amasegonda abiri, bitewe n'uko umutekano w'uyu musore ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye bigera kuri 4 byakuruye urupfu rw'umupolisi wari uri mu kazi ubwo uyu DJ Toxic yakoraga impanuka. Wabashije kumubona ntago yamubonye amasegonda arenze 2, bitewe n'uko umutekano wari wakajijwe cyane, haba mu kwinjiraho rwose abamubonye navuga yuko ari mbarwa. Rero uru rubanza rwari ruteganyijwe uyu munsi nyine ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. DJ Toxic yagejejwe hano ku rukiko rwa Nyarugenge aje kuburana ku ifungwa n'ifungurwa, ariko mu bushishozi bwa perezida w'urukiko inteko iburanisha yemeza ko urubanza rusubikwa bitewe n'uko DJ Toxic yagaragaje yuko atiteguye kuburana. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika ubwo DJ Toxic yasohokaga mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nyuma y'isubikwa ry'urubanza rwe. DJ Toxic akurikiranyweho ibyaha 4 birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukoresha ibiyobyabwenge, kwanga gupimishwa akuma gapima uwanyoye ibisindisha no guhunga nyuma yo gukora cyangwa guteza impanuka. Ni ibyaha bifitanye isano n'impanuka yakozwe ku itariki 20 Ukuboza mwaka wa 2025 igapfiramo umupolisi wari uri mu kazi. Gere ngo iyi nkuru twayibagejejeho hano kuri MC Gift Street Story. Murabyibuka neza ko ubwo uyu musore yamaraga kugonga uno mupolisi akitaba Imana, yahise acika agafatirwa mu ntara y'Iburengerazuba, ariho yahise agarurwa nyine hano i Kigali. Byavuzwe kenshi, murabizi, byavuzwe nuko harimo ko nyuma yuko inzego zibishinzwe zigiye gukora iperereza mu rugo rwo kwa DJ Toxic nyine basanze hariyo ibiyobyabwenge. Ibindi bikavuga yuko mu bivugwa hari uko uyu musore yaratwaye ikinyabiziga yasinze kandi nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira. Nitwa MC Gift. Iby'uru rubanza tuzakomeza kubibakurikiranira. Mwibuke gukora subscribe, like, share and comment, mukande kunzogera kugira ngo buri kiganiro kigezeho namwe kibagereho ako kanya. Iby'uru rubanza ko ruzagenda uruba uko byose bizagenda akantu ku kandi tuzagenda tubibagezaho. Mbibutse ko wifuza kwamamaza ku biganiro byacu bigiye bitandukanye kuri platforms zacu, ubwo ndavuga Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi. Ibiganiro byacu birakurikirwa cyane. Nitwa MC Gift. Mwabisura mukareba uko bihagaze, hanyuma mukazana ibikorwa byanyu tukabigeza ku banyarwanda badukurikira biciye mu biganiro byacu. Byo nakagaruka. Nje ndabashimiye.